Ngicela ukubengelela nguMangotho Sangoma esipolweni ezinye isipolo amathambo. Umphathi okhubalo usandla sensimbi usigoko setapa enhliziyo ebomvu zamadoda. Mhlezelo bathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Sengimangeleke nezabafazi inhliziyo nazo sezibomvu. Kulenye video ephelile bengichaza ukumeqo. Manje sengichaza isitshopi. Isitshopi nomeqo izinto ezimbili ezehlukene. Akulaphe ngokufana. Isitshopi singumbhulelo. Masikhuluma ngesitshopi. Isitshopi lapho khona umuntu azofike evuvukale khona. Masikhuluma ngomeqo umuntu akavuvukali kodwa umeqo usukungene kuphi emathanjeni. Isitshopi ilapha avuvukala khona. Uthi mawumgwaza ngaleva lelengu kumbani bese phuma ini amanzi. Yini isitshopi leso. Isitshopi ke yinto esuke ibekiwe nayo, icishe ibekwe njengawumbhulelo. Ibekwa njengawumbhulelo umuntu ayigcobe kuphi egate lakini noma ayibeke phansi lapho uzofika wena ugxobe khona. Noma wena la uzofika uthinte khona mase isandla siyavuvukala. Yini ke isitshopi leso. Yabo. Isitshopi kuba sengathi njengoba uvuvukele kuba namanzi ashisayo phakathi. Umuntu mayengenwa isitshopi uzizwa ngathi uhlatshwa yiva noma vele ezunyawo lakhe ngathi liyabila. Yini isitshopi leso. Masuke sikhuluma ngesitshopi suke sikhuluma ngomuthi osukukhandiwe vele uthi nawe uzokulimaza. Isitshopi mawuliqhumbuza lelo qhubulelo noma yebo mawuliqhumbuza lelo qhubulelo elincane esuke livelile bese kuvela ini isilonda noma mase kuyavuvukala isitshopi leso. Lo muntu usuke ekutshopile. Yikho bethu nesitshopi. Kuthiwa wena kunengidi kini egate njalo uyayibamba leyo ngidi uyayivula bese ke bekufaka isitshopi uzothi uyayibamba leyo ngidi lothi lishona ilanga noma ngakusasa mesandla sakho siyavuvukala usuke kuyisitshopi lokho. Basuke sebekutshopile njengoba ubona lo nyawo olivelela isitshopi leso. Isitshopi silashwa ngenye indlela, umeqo ulashwa ngenye indlela. Kwisitshopi lo muntu usuke ekulaya ufuna nje ukuthi uhlale uma ugcina ungasilaphanga sigcina sikhuphuka naso siyahamba esandleni uzothola ukuthi umuntu usevuvukele isandla sonke. Yabo. Ngikho ke ngithi ke izinto lezi abantu ofanele bezazi izinto ezimbili ezehlukene masikhuluma ngomeqo masikhuluma ngesitshopi. Isitshopi singumbhulelo. Yabo. Yikho ke kufanele ukuthi lezo zinto mawuzibona uhambe uyozilapha. Yabo. Uhambe ufike wenze njani? Ufike uzilaphe ngoba isitshopi sona sikhukhumala lelo langa lishoni uligxobile wena leyo nto. Noma uyithinte ngesandla. Uyabuya isandla sakho usibona siyavuvukala. Yini isitshopi leso. Kufanele ukuthi utshope. Kufanele ukuthi ulekelelwe iphume leyo nto iphele. Siyathokoza uMangotho.